inayiyaza konka ekinani kushaka wapo inaho kumanya umukozi agarango nyambe abo kubanyowe ubwo musheki nkureba atakwenda kundetera mukozi nondo kuri sente uwo mukaimera umuntu wandeba kandi nyino kweyera kateka kacayi akasimura jita twine mirimo mingi akasimura enju akozya ebyebyo cyonkejo ati nonda mukozi ki nyenda nko mukazi wakorakoramo anye bite by'abafumbo nimba mani tandetera mu cyakunyerera Sokoto nakoshengereza ndeto umukiko oreto mukazi wakorakoramo arukukira ninga yari yo mwichore techibi chibi kari kinyi kibi wakachine yonjo kirefega aho afiko tareta ndeto muserebene ninga no bokufuna akasigazi azana ngo akasigazi nyeno funda akasigazi karunji katika smart kakwerebekaje kona kigeza rwangumwe yasuna tegeka niyo hati ninye kwenda umukozi weza hati ninye hati mbere nakushangamo toto bawaye kiki kandi moine connection aromanya mfundayo umukozi masimashanya nafa kitagicho ninza kufa yego namere nakuri ni mugambera cyangwa umunonga mbona muguriza barwonga izamukureta natararenge yokora ngo simunangisigerayo kandi nafune sumu yanje imbasafura abakozi ka bashatu urundi mu kwenda hata uno wankora kangaruke kare mazimu kare ona sio mutawanze yafa Kanatamu mama shuguliza Nija washanga nitonze nyenga kuko yo mwana bona arkai akashana akakanka kanta ninga kanta afita mazina babuzire muntu wezi ulireyo katera akasumu kawe katakorabamo tukakwate urugutoroka tweka retwa etorora hatwa ikazisemba bure katoka twekire uzakushika aho tuzatumanya twize cyuro bazo nyebe ishikabandisire ngo nanga akore nenda kweto arubuga iwe ahatugura muri nenda kweto arubuga ndayaye yicwe tukikaho tushaka urutindo turutweka turukutuka mu kabiri tugenda tweba twetorora twarabazi isemba bure kuriyo wawo wayisenka Museveni uko twetorora tugera cyoko tutyo tugo kuzakugira mututi tugarukaho ngwito rwa remwe rugoma weza nco chukuburize yona ngwame nati ndamushinja wanje yagira yanda yararashi akome mangu noraro izire nitakuba ngo sieze shaho chichoko akashana kandi kakumamisha noti nakashana asikusana tota ibisono ngeke noti asikusana mwana hatufuteka Eshka no jumanya ko yombetire nshketa watu fteka kambedinka boja iwe kurka ya masmana argayo ahan muriyo asa turiyo tutasiri to achive botu kogere bishigine bye ashiyo bore ba mwami burizo karafu kabakato kanje niwe twara kuriya uriyo no yera turebishigine kano bunyina kano nimbure bawo bongaba mwete bakumanya mugasho bwawe kandi buyamba maka mbwenu buyamba utyo ni wobukwata usigaro rye kijujuru ego bana nyona abara kusitama mwami kusitama reka bate tawo sama kashike na nasitama ngutugani manya ine bikwenda tawo mutine cyo wapira kire kuwatse cyo nyoza kwetitaka kutemeza agatwira akiguti muzaguko tire kigekera muki kasheri mucyose gire muki mwana nga niyo mwami hatikani waida kwijana n'Rwanda itugo babo mushana baza kushiko kwa mushanja umena ajya ntateke nzara kana kandi kata kwija ku base mazi otyo yani utanya kira kwaje washanga Sokoto narga Sokoto Sokoto hawe Sokoto gitu gagenyu ati Sokoto mutuma akona ninyeyera no machachi katu cha family chana kati no cha family chachi katu cha sieta kankuturo mugongo otyo hata shanga ninyeyera kuko yero mwebwe saba maguru gajera gati ganga kurgaye hata
ndashanga nikore ibi ninanura ati neki mugambera temera umoko ukore mera umugongo gukatara kwa kama akashana pana pana kashinaga ebiti ati reka tuzaha ese kota mugambera yo cyangwa amfunde yo mukozi nyona mutuma umukozi kashaona ukaraka kare mamisha kashana katubera yekiko ngabo kaba mino garo samasa ideji za esa ideji akashana kakare so mutuma ndamfunde yo mukozi utumwa sokoto warete umukozi atandike gukora kunkora ubutaruhu no koroho ako bintu byakizamana mama mugongo gwanjire nabwo nibyo bino planninga tufune akana kandi mazima ndabaso tabasika tuberere mwana sokoto nako bikoraho kana bikoraho yesi wagira ngo ahindukire waha watuma sokoto yayiza washanga yarga mujata agenda ndetano ndero umukozi wakino ndakora ki mwame wakiriza mani yashanga ndiyo ni nyegorura ni tere bukode wona ndikaka kungufu ngo tocenda gukora umuntu ndaba abakozi afundo umukozi agumena akora ki umena nyambo we shati inyangire ibyaje kanumanya akashente kangu katacuruhu atwara leto umukozi akasente kana mukura kwawo kwena ko kuntu hize mwami to kutagurira buri weekend not ine baga no manyisaki buri weekend not ine baga esente za baga zawe sturo mu gihe mwene cheka miliyoni 2 miliyoni 3 kubuza kandi ngira ngo kuza kureto umukozi haka wiwaza kumuteka ho ngo akuye akuyamba mu uwo kubuye nahaka nabaremero we nahati wemere ngo kuremere mwami kubuza oranyambira ko yere mukakejo ubwo no murumo gubo oranyambira ko ze kiswani eje no murumo yo mukasi asimani nyendo kunyamba hemere umweje yenyene kandi waye hatu wachenge hiyo mwene ko reto umukozi yakuyamba mwene hati ikindi no itenge umukozi ngo no murumo umutabona no itenge umukozi ngo no ukere mirumo kurema no itenge umukozi ukora mu office no itenge umukozi ukora mu rumo cyo kwendera umukozi rero ko nagome warete umukozi mugume hahaka hababiri menya ko reto umukozi wakera noza kugera gukora umukozi aguma hakagira biyayamba wewe muragira nagena nakora umuragire mugume buru babi ure uko raheze kumureta ubu no manya ngo ipiheze ramusashure ijune zawe ukashati mwami wandiga mwasha ya muheru ndiko basa kusasura kandi ukimangu tikine mani ukimanya ngwene mwami bitoko nandazinga natatira mtareta achikora yakora jitakara munana nkamunana inga hezo nozi kashinezia imwami kashati kota kusitunga muri kikarate no wenye manya kukusa kwa to mukozi no manya ngo no kumubasa urire manya mwama mugongo kati kwachikora Erika nakugira ngo wari umenya ngo witinga umukozi leta umukozi umusashuri kokaje kugira ngo leta umukozi ngarike nanye mwisasho atse wabwinde mwamkanda tu wabita yaro hebita kwitereza nani wewe ngwana yigambera mwama hatikagambera kama mto orampuritiza horya bise ni wagwadira ngo nyanga kuri nyoti nyanje byo kugabajora nindu leta umukozi amana utagine gaziro cyo amana wo utagine ni kireba konkanye we kinyine zo kugira ngo usashuro umukozi ohurire iyo wari wenda gusashuro umukozi ugenda ukore ki ugenda umusashuro kokaje akitaye cyo ukore ki ohurire Maisha shuri? Kasa ubuzo shuri. Kasi ni nkora kayimara. Oenje kugira ngo Ngukwa sokoto yija nakwatira muraza wanje. Mzee. Nakwatira myanu wanje sokoto. Kemishi. Mzee kana chochora no bunuboro. Kandi kumenta kana manyevye. Muramusyo. Akana mzee. Abwaki. Abwaki. Soto tumushobora. Neka ndi washanga tukamba mwana ukinyine bwire Muzei mwami kuka mwami kano sigaba dinyi bisho kwiyongera yo hato byari abantu babaye abaye nakujya mu hinde mutazeza kwiteza takango wari tano abantu muri umukozi nta muri leta yize ngo ize zone tutandikira akutomera umukozi nuwo umukozi nuwo nuwitunyoni ukora hanuye okuyamba amakaze mirumo suka bashango mugongo natako mugongo ariko no kashanga njyaho ndari webare kuturetera umukozi twamureba kari iroko njiro kandi warete umukozi mwagwa kweza kureta sasho baje mu kibuto
buri kimwe cyona mwamuhono ukabaki buri kimwe se uragenda ibare ndetera umukozi nasi wezi umusigazi nobasa kuteka Teka ni kwega bakakunyetesa. kandi okweyera Yona ni mbasa ko. bitu bakweto Banyeta kajiko. kajiko na sukari hati kajiko wanji mwami kajiko na sukari kajiko oguru wana beshukari ya kajiko ka sukari Munagana mzee Mzee kama hoje kama wote bigishana kuna kajiko ka sukari Mzee ni mbasa kora. kama hoje kajiko ka sukari mzee yabakari Mzee kayaba. Ati ogari we erigashukari wataka heryachi. mina hati yokota kachura kajiko na sukari Bati. Mzee ufire kabiri onya none tena bijiko bya sukari niyo kama wote yo kugende genda babo hati nagaba nawe mwasari rero jese hati yakurekera akasigazi kato kakajiko na sukari bari abuko bakugira ngo naye kurire tinkine mani wawagira mu gutekere hati warita akajiko mwene mzee cyo wakigama ngo kuzire no akajiko ka sukari tata umusigazi bamwita kajiko. ne bamwita akajiko akarize kutabura umucyara iroko hati mwene byabire byakajiko ka sukari iroko gendo zo kuronda handi Mzee ni mbasa kora. hati we utakaza kungaba kuyo kugenda utakaza kora Ogumama mwanga kajira ndeto ndizo. weziro ko Mzee kaka twisa turebe. iroko wezo ndetero ndije takuntegeka Hano hayangire. akajiko ka sukari kora beno yendo kureta umukozi akakugambira gendo leta umukozi arukwetegereza leta ko bukazi mukuru okumanya ibyaka oreta mu ukore Hakodi arabaho. karakoriye Mzee meruma ninze basi. warakoriye rakuze kubasa biyo wanyu ukakani mwene mwana mukam shobugo mshija manyala kuha yukanda chimango achimfuye hey ona chimaje shekanya tantikwe biura nyenda fuye afuye chimurumu aha yo Takayo katakayo nokanirewa natambura naranukura nomanyire kutambura motoka ibintu byo kuza kumanuka batambura aho akeme ne bahasha bijo wanjo otuwai yizaka wasi mutabishi myaho wasibotasha karemana gando wasibotanya myaho icorenera ubempango umuyagwakira ibanetera umushara wawe nabushemerwa madamu wasibotanya bose kabatebere mwana uko ni chochi hatike mu wargamaramwe tonto buri umukozi kajiko gondi bakorera kamanga mwaja ngumfuno makazi bapasa wakora mabasa kore mirimo ngakwitura nakushemerwa banzo ije turebe kake ije tuganire mu kake achebe burijo tonyendeza makakashi muna sokoto ko kundeba nukundi kushana nyirabuji yanje nuza kureta meidi muntu mukaza rukushata shima ubete nyukuriki hata wandetera mukibanyi wandetera mukibanyi hona nangwa ko burengo ejo kateruma ugitamikora kumu bona ko kahurire mazima rwa niyo neza kureba uko mukazi noja ngunaza kutebekana bisima uzonga bakoza bahate bashaka beniwe twara kuri yakeme ngakeme ni eje namaso tara wandetera umuzungu ngwahizire kuro bwa maid bishugwenyo ngabambereka keme kubuze kunjira katarga batumbafu onsasire aryoreka wayino nyeto mutumbafu rukunjira turya bageze that's why namwanga tinga koso umuntu akunkira class gakoso umuntu akunkira burungi gakoso umuntu akunkira kwera ari nkekera ho keme kaktukire zingane nakomerizo to kwasa kuletera umukaza ari kushati umuntu mureta kunkora umukobwa maid ugisini manchina makani matachine maka yama hati nomanya ikangume urugongo rwanje rukushasha imirimo niza kugikora ukati nkwasa koso umuntu akushaka nibo bavugurure cikuru abo kubatimburihinda no kutwara na bago mu atiye bwahateye tinkuba ndiyo niveye baba bakungamba ngo bakurindeka mukande ni yera weza murundi yasha namakani matachine maka yama hati nomanya ikangume urugongo rwanje rukushasha imirimo niza kugikora ukati nkwasa koso umuntu akushaka atanga mbere kemi wade tugaru kunjira twena ogwanje naruha ukanangwa kajiko mwangire tori munyanyazi ona nangwa ni watera makashano kareba norengwe cyo wakora cyakikire
mucyara kawanurira haki mucyara haki karwenu ojore mucyara haki kuryombeyeje umwana yamureba umuganda twantwingura atakakimanye imyaho byose abantu niyo bareta gukora rero bakweraho muri mwekano yerera utunebiyerezo niba ukora madamu yagenda no wandeta nareba hapo yajya no wakureta inga hano basha kora taho muzo kure taho Sokoto ranga simwe sokoto obusinje sokoto waleto sokoto nga ubuzima hati wachikora ni wowe nakora ogogo amahingura mwami babanda biro kutwakura kashikari yona yera batebaga babarabiro rabaho ogura mutu wanje twatuze kubakoraho mweri asangezo teyerire sembuge teyekukoyera yaba yamba obusinje kare kemi mugendeje bambe kare mkamana bakunda kumekana na kari mugandi kurka kana na disi kinali wareba norengo iki nikakore basibuko yabaryano reka tukore yabaryano utachende kamujana reka tukore mwana kirasi yo gukora okwinabanye nabase umukazi banja uno musirikare uno musirikare w'umupolisi yabayizire kutubega tinkumanya kukayanzira ngo mwana we nayibambarika uno musirikare nuka nanda kanishikana sangana yera ningira maybe no mabasirikare batura bara active njaya rebo mwanya gwayito mu muyaga gwarete ibintu yayira babe yari mukasokoto yanya uno mwana we yari umwana we inayibambarika abanda baho sinko cyankora kubi kashakora kubikitamwa okucyaba ncenda kora kamwankandaza wa uyananga ubuzima buyanabase yanabasemera umwabwo noreba inamani kandi nareba utakuza kugira kwaburwa nuko umuntu uko yitegereze mirumu ko kamwani ncenda niwe mwe bugwezeje kwashate bugwezeje nahweza ko akimona no basota gamba ngo umuntu ko gwakora atko wenda byabakozi tubirike nobwo byabije byo kujango gwabe nuwo yisha mazima nobwo tubirike humbwe owe aje owara tatina akasikazi kakakitine madogo akasikazi kakanga kandi kakanga kazakora kariya waka mbena hati reka tugumera nobwe tugumera utine mukozi nobwo tugumera reka tu Dei Ranksi wa ngakashana kaninya bi yaba iwo mukyala leta katebe tulositama leta omukyala katebe wanji yera omukyala leta katebe obira wajira omujenyi yajamusase atwakwatira sebo kaninya nashira iwe nsibire kinyabo wasibota mujebare mujebare impora mwamire kama nire binani nkora wandokolase omukyala ateeka omubintu byabakozi omukazi tagira kyatoa hati nanda ngwarunda abakozi mwenu ngutaine mwana ndora mubuyambyo abakozi tubaleta ndamuleta akasigazi nkali akabaka yayo usigazi bwati n'obumanya azo omukumu kakori nkanga ngira nti dekale katika kuza kubasa kukora omukazi atende atera kitatera omuntu ngumuletera akasigazi kakore ndebagaba ati ino ngono kine saizi ngono zakajiko amazira ngono kakukweyeta ngono kajiko mpuro omukyala yagurukayo ati otyo ati mwamba ati mwewe watakajiko kanjeka na sukari akajiko na sukari nkambi hurrakali nibabwira akajiko na sukari omugati na bata ngira ntakakana nkaza kubaka sukari omwana ngatera ekibango kiruka kagenda ubwo barabergera wasokoto mani atera turetera ondijo we sokoto omwana wabira turetera omukozi murungi akandoko yabakiba bamushwire kandi bamu yakoze akamureberaho izuba rumwe yamubingiraho umukozi aremerwa abakozi omukazi abiratira ensonga nanye mbiretaka mwetegerize abirataka tusabire sente yambe ate obutakukora kaloba abirati omukozi mulungi yahamya nanga omukazi mukuru yamubinga arikubasa emirimo yona arikubasa emirimo mbwena hati yamubinga hataryako nangu hati muzeyi kyaba kirungi nangu kyandeta nakyo nikyebaye nyowe
nkakora kampani yo kuronda abakozi abako umuntu nayana ndumukona no kugira ngo niyo ukambara ko tuwaye nkaniza gabankuretira umukozi urugo byasokutu mwine kibina cy'abakozi ibyo kuza kuretera ngo bakajiko akanetera akajiko akajiko shekajiko akabanje na shukari akajiko karakoze renga hati nyowe nyine kampani yo kurondera abantu abakozi ubagabirondera kandi zagabankurondira umukozi mukazi nuwe yabe namwenda nyo nkata kamwetegera aka kugira ngo yo botura zabwana ngire kwiza washanga umukozi yagwire yaende kada ile mani nafche konka abakozi kobine abakozi mbina bari kumuzinga umukozi nawe mtwari 15 yo bucyana wanji gayo kirebe wenu cyaba hati ayimekishijwe mwabakoze no torane serisho hato kunaza pia wenu yashara mu baze kuturondera mu mukozi akuturete namushobora umukozi utikwenda kwakusha akushati umukozi ine mico mirungi umukozi atari mukuru umukozi atari umwana umukozi atari muto ajya haringanira kandi ko aramureta ryo amwa mazima kuje kwashobora nyine shonga ko aramureta ryo utamwanga hani nyango wacu mazima uko arabe nukwari nuko ki uko arabe nukwari uko arabe nasha nanye naye tisa hati uko arabe nasha kona nituza kumwikira yaba numubi yaba numurungi yaba icyo twenda mu ndugu icyo twenda umukozi wemero arakumanya kwata arakumanya gusa arakumanya kugoye iro kumurega ebyo byona ni manyo abakozi abanje ni mbamba mbatendekeye abantu bamanya iro kumurega kamure kare hato kandi yawe iyo mangu cyaba yatemanya ariko kugamba kukushomeza abakakora ikibina no company yo kurunda abakozi haza mwina ngo uraturekere n'uwogu namuja kandi yatuyamba namuja ngo naza kutahe mutware tayo nande pasimo abamze turiyo shemererwa wanyu namureta wamureta bambi atahe twamwakira kayo twamureta babakira mazima usigaze iroko genda iroko genda ogwanje iroko genda gwawe iroko gende iroko gende iroko gende iroko gendo mucyashangwa cyari umwozo omwe turesa abantu mwe sirahanga nahanga abantu baburire bakora kurunge murumo nakushemerera sitama ijo turamusinga abanyankuru ko baramusya turamusye abantu mwe mwana wanjye n'ubuhoro nkwata ku cyantino mwe kucyara nuwoga horo gundi mwana wanjye mwana unashinga mkora usio mwana uweza stama kucyara ruhanga kantorana stineka rungikona yatwe kundira wenga yatwe osyahe bibi mbwenu tukamarayo tuta ebibanza byona gitu mucyara rondero mwana kasoda oriyo mwana we tubonire bambe nokimukahi norga rwampara mama mucyaro bwana rwoko wiki iwe batumwe n'ubombora n'ubuhoro bambe mukazumba itongore byo kwerondera abantu abakozi kubakorera ki numanya kugoya namanya kugoya mucyaro bamanya kugoya numanya kugoya mbushe no kuyokota sire numanya kusa n'abaseranga yabana n'abaseranga Ucara yabana ngono muvuze chini ebyanje byahoyo nabasera hano muvuze chini ucara muvuze chini muvuze sino makozi no manya kugorora ucara muvuze chini kandi yahoyo nibe aha kakubuza kamwe basi bivuze
umanya kwasoburo ukabuteka ruguru bukararaho mukaryo umwate Yo nani? byano bimanyi sabikire to anda kubuza tahumuzi no kwakugamba no kora sente zingi mene tanayo jira heta tahumuzi Kawashimira. Yona nabikora tahumuzi na tahumuzi mbere kereke mwana Uretse mwami ni wogaruka. Mwami. Twatugambire twatwitirizine konka hine rya yanga. ayanga ki Ningo basa mwami nahindura muno. wahindura muki No. nenje Akamashimirwa gawo kuko nyine hine kigakoreka. nigaureka ki Hati no basa takosokoma. Tukure ngo kuno mwana mutomba oma. twara kuri gusubira nyuma y'amatendo baza koma cyo mwana nare No mwana mutomba. kampani niyo kweretse ngero Mbabire mwami. Wakuliyo koza neza koza. Wakuliyo kuteka neza kuteka. Wakuliyo gora neza gora. Ile chitarakora. Ubwo mwana atakuza kora. uko mwana asakora Takuza kora hapa. Takuza kora. asakora mwana asakora urabuho tahe haza muri kumwana tahe mu kare